بله تماشاوان بریز لسر درباسبونا های سالان بسر بریکتنا هیزم پیشمرگین کردستانی برای باجار کوبانی به فرمان که جه سروک مسعود بارزانی به بابت الگلمیوان خواه بریز مصطفى جمعه اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا شروع بتکن بریز مصطفى هفدمات باش به فرمان سروک بارزانی و شاندنا هیزم پیشمرگه بوی کوبانی چاوتی نرخاندن دست بکت کرم بک سپاس بوتاجی و سلام با همو تماشاوان و کارمندان آرکی براسی یعنی ام گلک سر بلندن سروک مسعود بارزانی که کاری بود زمکی گلکی هستیار و دجوار دا بریارا تولی یعنی توتی که بگره و کاری به پیشمرگین باشوری کردستان پیشین کوبانی تشتا گلک هیجای در دیروکا کردی دا و روزا که به نرخین گلک بلند یعنی و ورن سر زمان تشتا نه حسانی بو یعنی بریاره که جوی رنگی به استاندن جالی سروک مسعود و جو پیشمرگه بچن کوبانه سینور در دولتا در باز که باورم برینها ولو جارا چه نبویا لی يعني اتخاصم و قناغا سياسي كو يعني كوباني تيدا بو داعش تيدا تشدو تليس ابقى جرينجا باوري من يعني بريجي اتخاصم بيجم هبونا داعش شكرنا وفلانكي هناك دولتين هريما نابيه آمان جاوه سرکک و بسر کرداوا وانا بشینن اون هموجی هکو و قناغهان ونیم بیراخوا تشتی کل کوبانه بریول سرکانه روز هلاتی کوبانه الجرابلس هبون هما يعني رجلاتي فرات سينور كب يعني كرسانا سوري بالتركيا همو يعني ذسي داعش لابو يعني الجمن تناس كرن فلانكي جلكي مزن بوج آلي هناك دولتين يعني هريما نابي جبو كردا بشكلينه يعني اشكالنا كردان دوي وقت هاندا وقت فلانك نبس السركوباني دما جبركو يعني او باكر روج آواي كردستان آفريت تبلي كوباني كتبات السيوان برل سريكانينا يعني تنقايا كي جلكي دجوار سر باشوري كردستان وادوات بقناعتي ما بركي فلانك وهبو حصاركي خرط بدن سر باشوري كردستان برياكو انه تقريبا هماتين ناسكرن هكو قاميش لوجي يعني يقولوا بريس سر زيدا بوبا همات كاري بيجي باشور باكور روجاباي كردستان بيتيري ويتكلم دست داعشي وك از بيجم وك از باش سيدقم وكلك يعني آگاهی و پلانینگ کو هاتینی بیساندن های الجمعی های کو ابا هریمی بو مادام ویا ایجان يعني توجيه باش بريز شخوا يعني بفي برياري سروك بارزاني نامه شاندن بنارينا تا سروك بارزاني چه نامه شاندن لسر آستا نافخویی لسر آستا کردستانی لسر آستا هرمی و یان جی ناف دولتی و او نامه چه يعني بله او نامه انه كرد ناشكه كرد نامره كرد بهبرايا مثلا النتاوي لجم سروك مسعود او اجرينجا يعني جه ندن بهكو تكتيكا الفريا يا الفيدي لآسرك أبا كرد بلانا يعني بأزنا بلكم بروجيه النتوي أو ياكو سرق مسعود يعني كيشيا و بروجيه عندك لبر يعني بمور أتخاصم يعني هناك إشارات دولية جابوا آليكار بمسألة رأيك رئيس أمريكا أوباما باشي بيرامن إنه كوباني دوي نكذا أو كوباني نكذا يعني از باش بدزانم او دانستاندن دوی وقت دا چه بو کو نابرا سروک مسعود و اداره رهبری امریکی ضغط قوان سر ترکیه کرد يعني ونم بیراخوا
يعني او شبك وسرق مسعود خو نكري يعني بايا الجمن شكله جرينجا ولو اسبر جارا ليس كلام جبر او بيش مرقا بيشتي كودغن نزكي كوباني يعني سلاح الوانت شاندج عليه هناك لشكري تركوا حتاني كو يعني وكي دستي ورداني امريكا وجبروا ودوره سرق مسعود قال جرينجو هيش کو پشتی ویناجی جار بریارا هپایمانیا دولتی کو بیستاندن کو يعني هزن وانا عزباني دست بكرن كو جين داعش ايجار ليدان ابو ليفر يعني اسكارم بيجم شونا پێشمەرگە گاوەکی گەلێکی يعني مەزنە دیرۆکە کوردی لە ڕۆژێکەوە پاشکایی هین سەر بێسەکراندن و هیچ ئەو معادلە بان هەنێک دەولەتێن هەرێما ناوی شخۆرە ئاوا کردبوون هاتە هەلوەشاندن و تێکچوو اب گله گرینگه کو يعني او بلانا هانا بسرينا بو كرد ما كرد بنا اجا خلال مشروع کی باش بريز يعني شخوا شاندنا هيزن پێشمەرگە بو كوباني ارماجي او بو رزگار کرنا باجاری کوباني جري خصنا داعش تروریست و جنابرنا وي و تکشکاندنا وي بو باش انا اگر ام لسر هفكيشا شر داعش دوی سردمی ده بسکنن باندورا شاندنا هیزم پێشمەرگە بو کوبانی ده هفکیشا شر داعش تروریست چه بو گلو؟ اینا و زلاله يعني شو شاندنا پێشمەرگە از بيجم قاوكي نبس لشكري قاوكي سياسي بوجي سروق مسعود باش تلدقيشت خواندناوي اشارات سياسي چه نسبة كردابت نسبة هربان ناوين پاشک تدهیست و جوی سببی که ذکری بود پێشمەرگە شاندبانه کوبانه او يعني موافقه اداره امریکی سر و مسئله بیستاندن که پێشمەرگە کارمه بگن کوبانه ایجا رزگار کردن کوبانه شخوا درین وکر اشکیانادنا وی پروژه داعش ایکو هنک دولت هرمان ناوین پشگر بنجرا و دخواستن پی کردا بیشینن فأذن يعني قابكي قناع كذا هات يعني هك يعني لا سمح الله وقت بيجن هكو يعني بيش ما كان نشبونا وضع كوبانا كتبنا داعش شخوا تشتكي قالك خراب دهات حاضر كرن جبو باشوري كردستاني بريز مصطفى شخوا دماكو هيزن پێشمەرگە برف كوباني چون دناوا خاكا تركيا ببلندکردنا آلا کردستان درباسی کوبانی بون. اف یک چش رو وجره تکرن چاواتی نرخاندن؟ اف یک از بیم يعني سر بلندیا که جبو گله کرد هموی لهر چهار پارچه کردستانه کو پێشمەرگە آلا کردستانی بهز و برومت بگن يعني کوبانی روجاوای کردستانه و کارمن رزگار بکن از بیجم رومالن گله کرد يعني دوي قناغا هذا جيشتن عزمان هيبياما أوا كجارك دين يعني أو معنوياتك كل جملة ما تشيد بون شكيناندن وجارك دين قرطر ببا وهذي قلق هيا پێشمەرگە إدارة سياسية باشوری کردستانه که مستقبلکی باش جبو گله کرد به آوا کرد. بله زور سپاس جبوی اندام پولیدوره پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بريز مصطفى جمعه ایروت میوانی ما بو زور سپاس سلی سر آخفتن انت.